yeah. Umusore w'inzobe cyangwa umusore w'igikara? Umusore w'inzobe no njyewe ntabwo byongera bigenda cyane inzobe ng'igikara. I trust personality y'umuntu irandutira ibyo bintu bindi byose. So ntabwo nabanga inzobe cyangwa igikara. Yego. Ukimara kwambika ikambaro dufoto twasohotse uri kumwe n'umuhungu mu bihe byashize. Waratubonye? Yego. Hariya harihe ni muri segonderi. Cyane bazana bibaza se barigana kuri fawe. Ariko kuri fawe ni muntu ni mubakobwa. Fawe n'abakobwa gusa. Yego. Tura dufoto twavuye ni wowe watwitangiye? Ntabwo nahitanze ko mu by'ukuri se nayukaga ariko yes nabantu twagiye twigana muri za Olive ndi Olive mu wa mbere mu kabiri. Yego. Hari agafoto kasirike cyane. Buriya ninde? Ni umuhungu wigaga ku ishuri ryacu. Yego. Yari kolege wanjye. Yari umukolege usanzwe. Yego, yari umuntu usanzwe pe. Ukuntu mwifotoje rero abantu barabashingiye. Sinzi nimba arayibonye yavuze tubashobora kuba harabayemo urukundo ariko ndumva ari inshuti. Ni inshuti isanzwe. Yari inshuti isanzwe. Yeah. Hip hop cyangwa R&B? R&B. Kubera iki? Kubera ko bonyeho aho utusubiza direct. Exactly. Okay. Yego. Impamvu misemo R&B nuko ariyo nkunda. Na mpamvu precise. Nuko ariyo nkunda kumva nyine indirimbo nk'izo. Bindutira hip hop. Yego.